Hey, you all India Radio, SAILO SULHNU le LUNGLEN. Tun tum SULHNU le LUNGLEN ti huna chuan SAIZIKPUII SAILO All India Radio SAILO B high grade music artist CHANCHIN le asai kangai bonani. Kanun hian lalpa ngai sia eng tin nge miram matang chuan zai on la moi chu kan ren SAIZIKPUII SAILO All India Radio SAILO B high grade artist Khan kumsang kazagwa somkwa panga tanga sang kazagwa somkwa pariat kleng Khan la somthum pathum akhung mana Ani SAIZIKPUII SAILO kha pusai puya SAILO le pichwan sangi khatla aizol te fa upaber ani a nutra pakhat le laizon pani aneya fanu pakhat anei bok anau pantet primary schoola pol khat azirvel lai atang khan SAIZIKPUII SAILO kha zainwam timi le chak mi ani thina ala sabdu chu engtin nge alo hria ti po achung tenan hriat ma in alo bai hat fel fek man to thin mi inwong fel fai uluk tak mai no pang hrisel thapa ngai le harwang thatak ani in rual kom thiam le thian ngai na tak mi ani khatlawenga seilian ani awangin heweng hi angai na in nuam atiem em thin alabasta te la ama khwa kha har simona ru in sunga reachable local chuan shagrim tui alabasta bong ron choi iswa ke bulla aso ke lucia ini swake afopa trap chungin shagrim tuya chula reciting visual and high-low atan hun na velo tiin ma se lau le khur chungin soi siang na te hai derin amangai na zong zong lalpa nena ananta kay po lalpa kaswang na zong te min ngai dam la nang chau hi mangai che ka du khovel thil tang mo zong ain kama mo chu nang ini swa boy tang kani kasya kaswang na zong te min ngai dam la nang chau hi mangai che ka du khovel thil dang mo zong ain kama mo chu nang ini swal boy tang kani kasya
zai le rimoi lamba ka hian primary school azo middle school le high school akal chung khan Bharat Scouts and Guides a ain mang na sa le thina President's Guide po apas chuak nge nge ani namlam le lemchan entirin India ram hun sang sanga fang to a hun lai chuan milom le ngai nat a hlo ve hle thina ni JL High School khatla tangin HSLC azir chuaka Government Aizol College PU Commerce azir zawani chung kolam mamo na awangin arem rem na athok thina wanei thlak takin kumsang khazakwa somkwa pasari athi thlenga athona Legal Metrology Department a hian LDC na amua alom em thina ni thiang hlimna kong ti la ama phwa SAILO thiang rim turin min du ke ma chuan ka thei SAILO cross chok chuan min ti thiang rim ma lim na reng dei lo hi min choi sa chuan min ti thiang lim ma lim na reng dei lo hi min choi sa thiang ka chang ve na an ni chuan min ti thiang lim ma lim na reng dei lo hi min choi sa thiang ka chang ve na an ni thiang ka chang ve na an ni SAIZIKPUII SAILO kha no pan lai changa sai ngai na mi ani kan ti to kha zai thiam tia fak tu po atong ve fo chin zai lama hian pathian mal som na dong na sale maya no pang kum som ani lai kum sang ka zawa somret panga khan mi pui ma azai tana poli ani kum khan Lieutenant Governor's Trophy Primary School Level English Section Solo Competition na Amazing Grace ti la sa in loman pakhat na adong nge nge ani khongai na mak moi le du Suaria vai chan dam na suala
gwa somriat pariat khan middle school level governors trophy English section buat saya atel le a heta hian where no one stands alone mala omlo muna ti hla sa in lo man pakhat na adong le a imfa in Mizoram open solo competition abuat saya senior section a lo man pakhat na halo dong to bokani zailami angai nai na tui hle a alo puitrin hnu po in pathian fakna hla sai na zai zela All India Radio Aizola music artist ni in hla som thum pathum a record ba ka a private in pathian fakna hla audio cassette pathum cross kalkong thiang hlimna cross le alabaster bom ti ming vo in asiam nge nge ani henga ahla sakte himitam takten pathian shiat nan le mu nan an lo mang to china he akaset thiang hlimna cross yan lelte music award album of the year adong to nge nge ani ahun to blai khan mizo pathian fakna la sa te in zom khompol gospel music ministry a treasurer na atel me bokani ram no min siam sakti ama wa kan ram swal na hikan tikyang ang mo mishing hui thi silovin so far the lại ba min ko na he ingai tua thar le te ang kan ram buai na te hi ti tur min bek te kan ti masak chuan ram nuang mi siam sakang anuna hian enton tur tam taka oma min tharung tak mi poi soi hlau takania mi chanchin chhezong asoi mai ngai lo mi rel ngai lo ania athian te poin anuna
zir andu ber chu mi chanchin thalo asoi ngai lo hi ani anti ve thina ni nutlani han soi ve du imeyin timeyang ama nuna khan nangma atne riau na mo ama awang puwa lalpa lam i hoi zwal na ti hi lo om mialem ni kan na vi kha ngai om khop maya hetia hun thamin pe te helom om khang hun lai azai tak lai khang ke chu veng danga kha om to ka duanga ka lo zui lo te kha he ka in chir ani mo veng danga te zayan som wang lai ni a duangin kan lo tuipui phalo le a ke ni changchenu lo ni to bok nen khang te kha som ka ti a tin anuna mu nuam ka ti thin chu a chung te zong hi min pot khom ani chuan I anu te ho hi arwal pui min kom thiama akazan te me tiang a u naw ho hi a pot khom vek boka ani a in ti u berin ka sia ma po kha in ti u ber thei lu tu kan u naw howa khan he a om talawa kan chia vai deuh chu ani tameya kha ngai om ka ti alom om ka ti SAIZIKPUII SAILO khan All India Radio Aizo la hian kumsang ka zagwa somkwa panga khan la pali aron thun chana chung te chu wanlal lukhum Krista ka aya athi wangin
cross kalkong kangai to long ti la ten ni a mei ni riat sang ni paruk khan aron thuna tin all india radio aizola achwa masak per ni chu mei ni som pathum sang ni paruk jing daruk le minute som kha ani
ti zong chu tun chum sulhnu le lunglen ti huna SAIZIKPUII SAILO CHANCHIN le azai then khatna kan ngai thak thei chu alo ni ta All India Radio Aizol atanga puan chwa ani